itina wandu monza evo mundu muka umwe kwa siathayo nthini wa ivithukia ila yitwaiwe ni nguthu ya Aithimanga Mile kisione cha kwa Kamari Sekuru mwingi ya yulu kauntini ya Kitui. UNND atongoi na mevea kivathukanio ya utongoi ni yende kumania kiko kiu na kwenda muvea wa usese kosa matambia kusiemana na nzangili ile itwaye kiko ki. Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ainenea kanisani wa Embassy kauntini ya Mombasa ni wa mukula minister muveani wa muwo wa nthini Kipchumba Murkomen vandu va kutuma mbulili na volisi kuvalania athaithi kanisani atume maofisa makuyana kisioni ki ni kana muwo umini na kutumana na enende mayekala na muwo na keseneta wa kaunti ya Kitui na kwa kio Wambua aiweta kana ivinda ya tongoi kunene ya muwo wa enende sioni ni thelu na yuni vinda ya muvea wosese kosa matambia mamituki kuitana enende na Aithimanga Mile Osea Kimanzia na mauvo ainenea uthaithini kanisani wa Embassy kwa kauntini ya Mombasa. Kalonzo ukonia kuvithukiwa kwa enenzima kwa Kamari Sekuru ni wa mwenda minister muvyani wa muwanzi ni Kipchumba Murkomen atume asikali makuyana kisioni ki kutumania mugo vandu va kutuma polisi na mbulili kuvalania uthaithi makanisani. Wakauawa kinyama na maharamia, na ndio kila wakati tunauliza hii serikali. Kuna waziri anaitwa Murkomen, badala ya kutuma manjambazi wakiandamana na polisi wakuje mahala kwa kuabudu Mwenyezi Mungu kama hapa na kutupa tear gas na kuumiza wananchi, mamlaka aliyopatiwa na rais wake ni kwamba achunge maisha ya wanadamu. Serikali ambayo haiwezi kudhibiti maisha ya watu wake, pastor, hiyo haiwezi kuwa serikali. And this thing has been continuing. Tulikuwa wakati ule mwingine upande wa Meru, Lari division in particular, Mutuati, that same zone. Na seneta wa kaunti ya Kitui Enoki Wambua aiweta kana ivinda ya tongo ikwenda ya kunene ya yulo vungulu wa muwa kisioni ki isioni isi ya Sekuruni thelu na yuni ivinda ya muvea wosese ikosa matambia mamituki kutumania muwo kati wa enenzi kuvidokewa ni bandits na ndo maitu mwanza kwao in one single attack. Ni kindu kithuku muno na nyenda basi seneta wa kaunti ya Kitui ni kutegemea uneni wa uneno na tongo yulu wa Aithimanga Mile kaunti ya Kitui ndo aneniwe kila kitu yalete yu ni serikali kosa atua ila sieleta ni kondo gusiane ando maitu na mbanga sia kwa wani Aithimanga Mile ingi kiyo ainenge muvea wosese imithenya muonza kutumania mugo mbe wa enenzi maizio iku yose ya mia mokoni mo nyangane manyaguma kwa waziri Murkomen na President William Ruto you ando masukuma kubika wasukumwe mavika. What are they supposed to do? Ndo kule ando maitu na kwa Kamari chambe ni mene pole kwa families ila shenjia anameyati ibi ndo yangele kubika dani ndo atia le bandu bani ni mono ibi nangele kubika to ando maitu we you nundu serikali yitutethesya itutethesya. And when we get there, Murkomen Ruto we gather kusema kwao yu ngala kula ndo maitu maitu na muwo mena wola mena wingi we don't mena go ona kone witu wona niwete na tuinenga Murkomen matuko mwanza kwesela kwa DCC wa Mwingi North na County Commissioner wa Kitui yeye sema kaunti ya Kitui. I want to see action. Kavindani kau muvea wa polisi kwizira valwa ilaonekane vilingi wa mauvo ni umania ivithukia ila inati andu muonza meaku na umwe na maomezie mai muvea uu yathana kuosa matambia kusiemana na nzangili ila itwaisie ki na kutumania mugo isioni isi ya Sekuru. Ngirivoti ya vilingi wa mauvo kuma mwingi kaundini ya Kitui Osea Kimanzi.